ikhlas mantar pada selamat alam bolong bi ulama amin Allahumma. Belen Ustaz Khairuddin, kami di pondok pesantren kami setiap mereka pamit mau pulang kami buruk mulian madrasah mulian Ramadan bolong bi guru bidik menjadi ustaz eko bi kiai nak kakek depak karo mana sabak berengah sabak kita pertama enteren rek sapo dua ngasalim mari jong nika sampai kibur nika pesen nika pai gua engko lo halal mun kakek lo entar ke ustaz bi bibi benkut seteman ese lain bi kakek entar kapiku sampai eta moyen ustaz dari luar pon duku lah entar ke sebani semua Ustaz Khairuddin nangis kecil bukan alumni kami kenapa Ustaz aduh make anika aduh make motor sagalangkong bingung tak pusang krong napa motor sagalangkong santri enggak ditok tempat eta abang rukununa sampai ke masjid badan apa Ustaz punten sebine lo asal lem dak sada Ustaz selake lo asal lem dak Ustaz sebine kengan apa asa kelangkong abade je mulian nika santres nyambung dak kuruh jaga bi ajunan Allah taala sampai dak tanah swarga berjembar bi ajunan Allah taala amin Allahumma. Bila sengak situng teku cak megaan guru kita pulang kelak tadi DPR tadi kelebun tadi rengsoki cak kelompen setoman mosok papan nang darun aja cak kelompen lambek saselah lip alipan mari maghrib ete kuteh mater along bolong atunya akhirat amin Allahumma. Se nomor 2 dak li alik sengak cak tangan kiai nah kedua dak santri dara guru ustad nega bener Jibril bener nega ditusa kia ke Allah para guru pada ditusa ke Allah tapi saya nggak santri je lancang lesan de orang saya guruin kiai amaksi naudzubillah kiai amaksiat ustad kelero jero noro urus kiai Nabi Allah nah urus ustad di pangerana urus santri dak remah toju berengakin mon moro kula sang khairul anam telo kali pesen bi salah situ sampai telo kali jalan madrasah du kali itu lemes sekalian macam senika Khalid engki kiai Syekh Tariq Sardar Al-Hanafi Al-Muhaddits nang Mekah macam senika sehingga ya hubungan santri bi kiai acuting senika Pak kan reh kan dia kan pakai darah mana kakek jarok norok dalam tang kamar engkau laku apa kakek jarok norok ingat apa kau bintang keluarga santri metum dari setajana kakali rakura tua akhir ke Allah mater bi Allah taala pa istiqamah amin Allahumma. Ni kedua dari alim sampung sedaja orang yang sedih tuang guru pas mengenang lesan hormatin potterna keluargana sedaja keluargana ustad hormatin insyaallah bi Allah taala barokah amin Allahumma. Sepaling akhir da ustad saya ngajar nang darun aja secara khusus wahai dak sedaja orang yang setetilentera di tengah masyarakat nomor situ ustad pasabar pasokor ka Allah ana pamik sampean saya badati ngajar kampung kak dinto ana apa sampean saya badati orang morok nang kak dinto badati tera di tengah-tengah masyarakat demi Allah ada kelakuan selebih mulya pengajar ilmuna ajunan Allah meneruskan perjuangan baginda Rasulullah ngajar Quran, ngajar Torotan, ngajar Sulam, ngajar Safina pasokor matermul jatuhnya akhirat amin Allahumma. Tum Ustad pasokor saya nomor 2 saya ngakuno umana jadilah Ustad seamanah tore mantati ulama pasaye sehalal tore bahalal seharam jak sampai halal lagi ni ke masya Allah kami dengar pesan ke Malik kelak lah lo oleh takbir keliling penelo ndak takbir beliau oning dari dampak kerosakan sehingga beliau tak kesokan bila nak non lebih-lebih makin ustaz yuk kita genggam ke mana Allah nikah
kal qabidi alal jamro, ulama yang berjuang di jalan Allah, orang mentero istiqomah tebun kanjeng Nabi na akhir zaman, pada Nabi orang jengaja berkemar. Selain ya Allah demak kalangnya, selain Masya Allah viral, selain Masya Allah banyak santrena, sema Allah ya Allah banyak muridnya, kadang pada madrasah ya Allah, anak apa sampean menang nang ketibi kiai, cuma madrasahku leseronda tentang dengan ben gejo gitu, gelanon kiai para asatid, leres benar ajunan Rasulullah Habib, cabut kanjeng Nabi Muhammad min intihim. Takhrujul fitnah ulama'uhum sarru man tahta adimis sama, ulama-ulama nang akhir zaman makin ke bani akhir zaman keng la nyecip cerita para ulama nang akhir zaman sabuna ajunan Rasulullah, dari mereka lah keluar fitnah nang akhir zaman. Pak napa fitnah? Kerancuan gunjang gunjing di tengah masyarakat. Ampun torepi istiqomah dara materi tolong abi Allah Ta'ala amin Allahumma.